Berapa satu? 12. Sadis brother turunannya. Mau dibantah tuh Tino. Wow. Ini tak sakit lagi joget. Wow. Hah? Ini jalur tipu-tipu jalur. Brother, ditanyakan ini saya setengah mati brother. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step Ada yang di Cina. Hah? Mau bilang tinggi motor, salah kan? Wake up, today's gonna be a good day. 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 Ngeri penurunannya dan tanjakannya brother. Saya luar biasa dengan warga yang tinggal di sini. Berarti dia hari-hari lewati jalur seperti ini dengan motif bahwa ada banyak bidadari brother. Mantap jalurnya. Pemandangannya juga luar biasa brother. Tapi saya tidak berani melihat gunung. Luar biasa ini bocah di depan. Jadi skill bawa motornya itu sama dengan orang besar brother. Yo, berapa satu? 12. Lalu. Yo, Ninja Pak. halo nih. Ayo Pak. Jadi sudah Mito, terima kasih lah. 15 kali 3 berapa? 50. Hah? 45? Cocok Mito, kau gitu bilang. Semua ini. Oke, ayo. Oh, ternyata ngeri jembatan portable-nya. Mantap. Om joget itu yang di depan brother. Jadi dia sudah menggunakan motor KLX 150 standar ori pabrikan. Wow. Woi. Wow, keren sekali view-nya brother yang ada di depan. Luar biasa. Jadi saya jarang ngobrol brother karena lumayan tegang. Nah, di depan ini adalah Rahmat, sang mekanik crosser Makassar yang ada di jalur brother. Ternyata turunan di sana brother, pantas pada tinggal semua. Sadis brother turunannya.
Lumayan brother. Jalurnya mengejutkan brother. Surprise. Bro, ketahui dulu bro. Jalil, kau lihat Jalil. Mau dibantu tuh Tino? Mau. Siap. Punya juga. Amin. Wow. Bantu. Hah? Nyala nih. Ini jalur tipu-tipu jalur. Katanya jalur santai. Ternyata ya. Maghrib. Ayo, hati-hati. Brother, ditanyakan ini saya setengah mati brother. Saya mau berendam dulu. Karena cuacanya sangat
panas sekali. Kita sudah kecapean, brother. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, wake up, today's gonna be Ada yang bikin loh. good. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Ay. Ah. Mau kabilang tinggi motor, salah kan? Jadi alasan main mau cari. So I'll be faking till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. Inside you, I'm making great. So proud of you, proud of you, show yourself without patience. Stay away from all the shit, cause it's temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best. Motor Man, I'll capek, take motor. it. Wake up, today's gonna Bukan be a orang. good day. Deh, keluar kita pas di Sabtu. Be a good day. Wake up, today's gonna 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 be a good day. Sampai sini sih motor parkir. Yang jalan beton, Kak. Kamandaki kini.